Kwebe egbe ike ganye fida miega through mi ape television odade amansan television ji le ngudia hena nyajojo sesele evegbeme le ngudia echoi vai pe wona yoke ejina mia novi muslim towa woduo pe azan ikenya idil ada alebegbeda si ike yina wa enye be jilao wa akpo oviogbo vevie wa cho belele to he ana ovio le ope subo nyao pre hadomegbe no nyao me ne make Dr. Papa Kwesi Indum ha edo de jidudu gbobe lamese gajododo a wa sitotro le enwuti alebe wa cho ambulance service acho akpede enwuti be nenye be dono hiana dodoma watem akaosi boboe meho amedwade ha cho joje enkwenye Johnson Louis Jr. enye radio presenter le Denyigba radio le joje ava abaponu na micho ala ikemi atenwatro sile miafe de kakwe okle de tubi oke jojomenu nana tohea de losia wo fe hehe pe ala ikemia adonse obenenye bovachia enuma avahiao le ope chichimeo nkonyenye unti fafa pe aje mia asenya jojoda manto echo again Muslim to le hehia megodo echo evaya odu ope azan tohe ike odu na pesiape ikenye Idil ada ya enye azangawa meve ike le ope konunu a dometo de ka oduna pesiape le ope Muslim calendar ji azan ya anye jesi ike le alonu babla ike le Abraham ple maugan dome ike maubona Abraham beneva icho Isaac so kosa voina ya mianovi Muslim to de jesi numa le be pesiape a wo tona denu babla maji hecho agbogan papele nyi ocho sa avoe na mawi kele jipo wona pe akpaganto ijile Independence Square le gen kenene make wo ijile hehia megodo ple le Ghana du come du company to se okata me wona yayi eji alebe chief imam meno anyi o ezomo ide Mecca ta me ade ike no etepe nye le azamea do edeji la gbobe waja gbagba akpogbobe ya okata ya yo le nkude yo vi ohun ti chito alebe honlo yo ko vi ojena wanya ovi ope honlo okrenu si anu iko wona le suku dede mego ha wachi na ovi obele be wadi nunya yo me gbagbe agban elabe na nunya mano me a ke amegbetopo me azubo mechi lao ta gbeda si mai na me no vi Muslim to ke me yina wo dede o yina mi katan abedu come vi we ne Dr. Papa Kwesi Indum yenye group Indum gomedo anyila alebe do havuvu wele esi le echoiva ya ewo wona tohea de le islegon nuto me alebe ochwe do de jidudu plepe amegan gbo beveto na la mesenya ojipodo wo pe abe wa cho National Ambulance Service acho akpede National Health Insurance Scheme gajododo anwuti ambulance service nenye ba me ade je dokpata ohia be wa acho aide do yo pe alo ehia be wa cho echo do yo pe deka aide do yo pe bubua wacho ade ambulance service alo ambulance yame alebe waten wacho yi wa vaido dedie Dr. Papa Kwesi Indum pe gbeda si enye be ambulance service ya tengede National Health Insurance Scheme gajododo ajia ekema anobobwe na Ghana vitiji yo kata ahia pepede ma be waten wado wo pe doyo pe kaba Dr. Indum gronya ya le imeke wo vaibu Nova Surgery Center no le again Ame hachochwado podo kionu fu head down kododo kojibe Friends of Indum Fan Club enye habobo pe tadojinu be yuwa anye ameyoke adamegbena Dr. Papa Kwesi Indum pe dowana de siade elabe yo dejesi be Dr. Indum nye du come vi wonu tepe yo ku akutri lepe enu wona okatame Wosisu ibebe susudodo dawa enye nu ike akpede Ghana du county le mo vovovo onu yata habobo ya menola wa imeke odogo manyi le wamfi le doma is nuto ike le branhafu nuto gamea wogbrobe yoma acho dunya heavy vivo acho de yope habobo ya me okebo nyati yokeji Dr. Indum atodo abia be du koya na tem akpongogbe yi to epe do na vovovo me eya ta yo damegbene do ta mesia me ka dibe ya gede yo do me waten agede yoji be won ha wazu habobo me no lawo ikenye Friends of Indum Fan Club habobo
Azon Shiraj Megan ho Dr. Emily Short ikenye $1 gan kake hojijo fifia eglobe anas pe nume kuku ike wole ajame hele video da se de anyi alebe amova ipo nyi chole Accra International Conference Center wo eglobe nonomeya enyenu ike anabe du kometo mia anyo mia gugba do mia doki okpo gede nto kude ale ike nenyebe ameade wa atie be wanye $1 gan wa ku egomenwie akpoda be ameka ko mevienye amea afi wate wa hwede dome egbo be menye $1 odede okebo amesi ameike wa ahode dome the judicial service edanye clerk you edanye agmalenglolo nenya clean akra go hala jebe wa ku gomenwie anya ameike po mevinenyo nenye benya tepele wo adeji alo alakpason yo wo adeji a wa ku gomenwe hafi achodo na le judicial service apeto Emily Short no ameyo keva ipo video ale Accra International Conference Center ni cho eva ya eno odome ale benu iketepe okpo a ebe enyenu ike jinwo na yinwuto nukwala mi ahodo mechochoku ya de nenye be mi trogba mi aho jedodo ike lenye nto ple apeto Johnson Louis Jr. Dome GN Bank has come on board. Hooray! Did you take a loan from the Student Loan Trust Fund for your tertiary education? Having challenges on how to pay back the student loan? Relax. You can now pay your student loan at GN Bank. GN Bank, the bank that provides unparalleled excellence in service anytime, any place, and anywhere. The good news is that you don't have to be a customer of GN Bank before you can repay your loan. All you need is to walk into any branch of GN Bank nationwide and make your payment. GN Bank can also set up a standing order or undertake transfers directly from a person's account to that of Student Loan Trust Fund. But this is for interested persons who will open an account with us. Remember to pay your student loan in any of our 108 locations nationwide. For more information, call us on 0302-218855 or 020-2220-360. Or email us at info@gnbank.com. You can also visit our website www.gnbankghana.com. GN Bank, the People's Bank. I'm calling for a debate. I am asking for a debate between me, Papa Kwesi Endo, and my friend John. When I say my friend John, I mean John Dramani Mahama, President of the Republic of Ghana. I want a debate. So if anybody is listening who knows him, who can talk to him, please send my request to him. During my tenure as minister in that ministry, that we put together what we called the Public Sector Program. One of the important aspects of this was the pay reform program. And within the pay reform program was the single spine salary scheme. We gave it that name. We brought it to being. For more of this, join us this and every Saturday at 7 p.m. on Ghana Great and Strong. Miaweka Sovanya Jojoji le Amansan Television ji le wundi ya mechina mi be mi hwa mejuro cho joje tole dezandum
eje gome hoho ta na ida ba ne me duo ami ola jagba na gede joje to gbo no fia ole ke odu ami je me chi na be akpo akpete shipupui ede ha ngane han tonto achitenu ha pete akpo le joje egbe amejo ikecho mi agbo va efia echo joje denyigba radio alebe abenyeke na ya ha ekwonu le yavala oji misena ta efo Johnson Louis Jr. Ewezo ava kurina micho Paradise Entertainment ope dodo ke mi deto me be yo wa wele December Palm Festival no be December menye be edure me to pazan joje to pe December e go menye be ede pe azan na se go menyo ede joje to de ofo afi me ko dere ke bena mi o mi ko da be the reception na mi ko gana wezo yo akwa mabia be enye radio do wala ele mi ko le do wai o do ayi bibi abale ko nto nenye na ma choko ba radio a masu gbode voter original lagbegbo ta fiafi wo java vivi ta gomo sesa masu gbo abale ke ajumaga to no ta mi won vivi anyu yoga anyu godo na so gbo lisanya le me ko anyu ma wele mi atata anyu yoga mi yonda le bugbe me be showbiz mo jaka dede jijo popo vivi sese ameyo ke woni na mi a osugbo ehajila oleme fefe wala oleme nukokwedo amela oleme mi a radio touch mi leme elemi ko le do me leda si le joje veveto kula amunuto gakatame okay na mi apunto amunuto gakatama a jonas gede le voter original ha tepoli abaho keta nene pong gata jonaji kakane mi agbo joje aba fike nyama chena nene pong mama jokpo eta mia Paradise Entertainment to mi de mia ko nene pong ma ko joje plus suba jigmanto to na va amagbatongo a de vi ko chichiga wan ton ko na achoma okay ke Paradise Entertainment to de nu kanye mi ape dodasi mi ape dodasi nyeba mi afu afu artist kata le voter original akoko wo de kai eye de vehicle nye de vehicle chichim eyo talent ma lawo pama mi je mi awon na pama wa kpokro panku plus suba na nyeba ho wa chia anyan yika akpado nchi wa ida aji okay ke ne mi gboro be mi afonucho jojo menu na now amodo nya tikpala oche amodo nye ehajilao amodo nye enungololao ngolo na agbanle fefe ngololao concert de la kata ha elebe wa no esedete alebe nenye bo vachi oge nseme galo nwola wa akpo gomele ope habobo vuvu me yo keme ono le ope active years me a wa te wa akpo video de chogbo habobo ya odometo ade wa mi afonu cho later kakede miao abe nyajojo do wolao ke o hemile tv o pre radio jide le kemi ko le pepem de nene miao tie o le papadango ma onto na nyaba artist awo dogwana ma yo ha ado for fun ma jigeda o majina be yo register yo plus suba wanu Ghana ponko tel ela ba na wana ma jona makovo amagba wa na enwo dogo vo amado ba kono wote koko wana woto e majiba ono na mo eta mia wo midujiba mia yo especially ameko kata le artist auduma mia yo kata fofu apon na radio presenters kata le drama awe close suba mia na umbrella da ado hekia de tewano close suba na yo kata jima on recognize ado anyangi ka amasham na nyaba aliho close suba na jocho magbamba de kama ko wo ato ka hekia ka te mi dibene yo wako dado de yenye ka hekia abamana nyaba nge yo nye do radio afiafi do dum le drama joje ado voter original design chamo subo ta fiafi mi do won plus ba mi kata mi akpa awaba ma de kai na akonyo kata ko de atoma awo me kare jibe musica original nuke losi le vota cause ga ha me kare jibe opera loje le vota le openu poponu abe America le radio ji and American showbiz pe akpa dede le openu poponu de habobo eve ya de o la gbagbaja o le nu tepe wole mi agbole amunu to me le nya ta papa ma nyamanton akopa anyi akọ dara nyigbo o gbagbajam ga kene kpoba voter original akpa ye tepe oli aba district oli kun ta ma fo ba anyo ba district de shada wako noda akọ dara tepan plus subana registration ajima one ton forward akoko de headquarters ala ba eyo jojoma na ngu jola
amagade the video iko talents lo shi iko want on na ejukwana nya ka ke kenye te family work di akoko feel ado wo man ton ko monko gba yi the headquarters straight out a mo kpona amadaka watoji yejigada presenters abadaka mo na nya me do sugbo fiafi baba me ta never na manama ma sha matantana the presenters so a present ka na madali le dusit ta okatan yenye bango vanama want on ko kwa yi koko ngo process ba wa recognize ba de ko ma regional so tola Anton Agenuide. Ke abe Paradise Entertainment to fifia miawe ojebene mifianu miato so he yo ke sime jojomenuna na ole a miafianu obe na to afoto pele ile ya wa dejio menye be mia no pe ha o de ko le TV o play radio jio mia pe ya bala jio de Paradise Entertainment to le ke miatenwa webe nufafia na yi na devia o manye be mi organize shows ko aba po ha ko ezando duwe nyonu kpola okpo nyonu ko kevo akpa fafa onto na nya njigere ka ma funwa mo kona experience ko denama la nya tapoto to mo fifile fe na be mi agbule a la Ghana amunto wakata ma bagbato ikonya artist wa usugbo amagadeli ni majima yonko mi akata mi nya ba edem lafma ya pono lafma 4x4 lafma wakata woto ya pono ha mi ato ya mi ato nya miato ni voter region to nya 4x farmer gedeliza ikaba wonye ba wa mi Paradise Entertainment ku nya ba mi je mi afufu ameyo kwakata ikanya ba olango ho ni mi fufu kata va platform da kaji onye bigger platform mo shama na kpokwa na ku na makwa de view kata wiga no nsunchuma ta mi je mi afufu kata ta mi je gomoto ejitoji ko amado ko support wo enye gbanto ta ka mi lafia plus ba amagba ha mi mfu na mamlo kata wo board vaga mi awe no wanyo awele gbololo because na chole fila maga na oge yi de maga yo eve avana mi akonta veve to enye be open kongolo de musica hajila ope ha bobo open kongolo de me akpogo meleme be mi aten anabe wa register open work so wa dejesi open dowo nenye ba me bubu $1 wa ta hogale si ale wa ten ajila me ta elegbolo fiela Paradise Entertainment ma bia we be kadodo kaile ando mi pakle music akle cause ga todo me ye akpa abaleke magbedongo na mi jibang de share to district akoko de ejimanjeba channel of communication ando mi edoma maje mi achuk patako agada woji agboba le TVG fifile fi agboba mi kadon pakle wo manana nyaba mi hia na channel of communication e chebe district ama na mi ko atato ade ye mi jitonkwa de share yi gadango bokata wakpo de chungo okay ke maga bia be le show so wo vomegbede monu popo bubu kawe galebe artisto hajila ko fefe wala mawa waten adon se odokio waten wa de odokio de go akpa enya se ha e abalek magagro dongo na wonto na nyaba mi fa dezape ya mi adu la pajoja fefe le fia itamido nenang pangi ya de atuma kakana be mi agbonya tefa menye ba joja de defa atado chinye mi Paradise Entertainment to mi je mi acha regional kata manya ba voter region kake dedeko kaka fefe la fia la joja na mi chofia fia mi gede capital of voter nyeba ho afuma mi je mi create bigger platform manya ba joja to dedeko mi create adaba mo gede la voter region na manya joja dedeko talent la ushi tanami bi ya gede voter region kenya ba capital nya ho a afuma mi monko pogale poba ame ko kata talent la ushi le movie industry fakle fa de share kata mi kata fofufoga awe no wanyo okay amegedo talent LOC kake o me desku o me nyanu hehalo o me nyanu ngongolo tutudo no so sronche mi aten organize tutudo no so sron tutudo takpepe akpe amenkuta o ameyoke o se dogo ameyoke o se siegome wa ba fianu wede nyatape abada kama na Paradise Entertainment enyangi ontona nyaba fina khlang wa va do tena o khna da ka fi khna va do wa mi goma jaga da ka mi jaga mo tu hayaji amagba mi anyi no ga ado do makata ko ba ma shami kata mo nyen khkhlo mo nyen ngonglo e ka ba talent alosia mi na wo ko de cho wona kata mi do atuma me bia ba bia ke mi la be amegede wa o chwe talent ele yo sigbeko ke eya yo me ko tiole omega bunata me be echomede leke wa vano na mo amegedo ha nenye be o form do ha bobo le amegedo kra me tibe ne yo se music apengo ga ego menye be omenya nu ka wa va kpocho melengo gbe o ata me le babia be mi radio do wala le amonu to me menya be ogbe radio le mi ato enye nka Denyigba radio Kekeli FM o katan le heritage ne mi ameke o hele ya vala o jile nu po gbesi agbe
hemi na onya be menye jojo me no na hufluko ele be na ko nunya bubu ko pedon ne mi denu me na wasigbe e kareji be no mo wa tora mi gbagbaje wo ma na ma mi gbagbaje wo ma na be na tara radio presenters get kele voter regional oduna kachachade no no kwapule ami ko le talented odo kata doma ta mi jibane mi he ami kata cho ami kata lengo abe amagawe na mi choko amagawe na so far o ho lengo na mi mi ho kata ko ko the view ka susuma kata la nekpo edem fifile fi de school fine nekpo ya ponu fi mo kata de school tam gade kele voter regional fi ya o ne no makpon ta mi gbagbaje ba mi afun no le ya balaji no sem kwa o de poka zuma akpe be ma vanye be mi afu pe ha me se me na baba duwe ko kemi kaka ejo echoko dobaja me wa gbebo we po be ga ko do agbe kakaka e ko do agbe kakaka la be me kwa me de ko do adaun ne o tami ame ko he microphone ele mi ape ngo gbesa ge mi le nu phone na du kometola eje mi afu nu na ne wanya be afode de ole be no wade e kimi no chi e do ma wo ma vazu agbado pe po meto echeji o e zo me nya be design ele to me dodo ka wele mi asi o dodo lifun ye makaji ba no vinye Matias ekava anyichwa adedaka avama na mimisa ye wona olifun mi ojuje to mi like sports ado mi like for la masado water hamakata oletuma kaka mi aba Paradise Entertainment ya mi do wona gada utuma inye ba mi hajila ikola ngona ami yokata jibi wasrong ogbo wava ava perform na mi da very day ma anye ba amade kapeko amado la wuta local artists how la wuta chujo jako mi kata daga mo wawu wona ewanyo ama aba edem hagbona ina mi ko mi no video ka ina ba aduoji okay iha agbona jeje gona mi hagbona kini ice agbona Hans Beck hagbona ye mi apa local artists wa ba Popo Static okata ogbona de wona ma de wona kata jeje le White Dove Hotel le 3 October ikanye Saturday ma me anye efia opekpekpegba efia opekpekpegba wo na kata wogele ndima bakpaji abasere wo trauma ne mi wo hakama kata vo afmi kata mi iga avodo jijo ne mi adoku yong le White Dove Hotel ikaba Adam bakpele ebe novio kata wa perform na mi kata miesa Miss V me avawa Miss V mi do ro ngwa pe ya pono kata mi to ha kata ko vege de kauta mi ko America ko gbangbo in next year mi aje goma baleke menenya manye joje dedo mi ayi mamlo kata ko pe de hela mi o pete yo de mese o do metodo pe ha wepo ake he yo eduoji de nya de banye susume eduoji pe lyrics ola e pe first release mako wa enya gbeke we do le ha mele na ba me chichi gero me je be na yourself eta abaleke nenya na mi apa do dashi onya ba na nya dia na ma mi ayo manye ba miya do na danglo ka kana jona ma mi yona mi punan tasuso kata ototon anya sesema so tane se doji gede pa ha iba ha gede okete especially latest one of ya ne ne sia onto da nyaga be yes aha adugo akpe ke mi awe gbona do ogbe dia ne vava ide me ka mi le mokpona like manye hajila odede ko manye joje to odede cheko eje ba me juro vio chenova look at me de to me he mi agbe wa ko attract mi akọ ha mi ewe Oma no be this one dey on to yo na me be number 9 this one dey number 9 to pe du meta yo mayo ka ko le ndek poda be ne me vala ma dogwa meke tanche mava no ka me akọ mi be mi ava lenya to ma it's all about great concepts magblela process ba mi do to ma le voter region ma nye be voter region ba media so ko publicity a wona mi o never gia ba leke me la fefe ha ma gede hasam ye ne gede vutan kutomo ha magade hasam mi da wana do tumo abaleke na gbo defanye na angade li ka ba magade jibe ya strochoma ye juje nya me ka juje jua ye kenya me ka na ba mizana fia ajua ba mizana ede mrakuna se goma ta ede a ifa wana gadoli ye magade jibe ya strongchom ye da very day kenya ba de background mingu kata display gede mi apa de background amona bakpo hamada na ba na manya ba amagade kama chujojo de mo ha ojibe yo abakpo ba ne nepa maleko le akpe fifi mi a evevio mi le menya be mi la gbagbaje ho kaka mi le pepe don che bia cho mi atoke we gale mi asi mi le mi ayo gbesi agbe mi le pepe mi anwo de obe de vitu ki me do asi da me ti jon kumo kaka ke ata flache aje bana da wanya mi a black pa de design dudu nene ba ke hogbeto che ole jajado first week in November eleji asogli to do to vai agba me vota zan to cho do to vai mi on to kwa we wa nyolo de me le begbedo na mo le nyejukra nye me kamo la be eve o menyo
proudly ever, proudly Voltarian, number 9. Because you want to fafa pay aje, consider like Bona Miakadogo.